Graad 7 wiskunde, KGV. KGV, kleinste gemeene veelvoud. Ons gaan die kleinste getal kry, wat in al twee getalle voorkom, wat dieselfde is, en veelvoude beteken maar maaltafels, of ek plus dieselfde ware getal toe, of byvoorbeeld soos jou juffrou gesê het in graad 1, 2 en 3. Kom ons tel in 2's of ons tel in 3's. Ons gaan begin deur die veelvoude van 2 neer te skryf. Dit is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20. Kom ons skryf nou die veelvoude van 3 neer. 3, 6, 9, 12, 15, 18 en 21. Watter getal kom in al twee voor? 6, 12, en nou vra hulle kleinste gemeene veelvoud. Dit beteken die kleinste getal wat in al twee voorkom is KGV van 2 en 3 is 6. Met KGV is daar altyd 3 stappe wat ons moet volg. Stap 1, skryf die veelvoud neer. Stap 2, watter getal kom in al twee voor? Stap 3, die kleinste gemeenskaplike getal, die kleinste getalletjie wat in al twee voorkom. Veelvoud 2 is die kleinste. Voorbeeld. Kom ons kyk na die KGV van 6 en 10. Ons begin by stap 1. Stap 1, skryf die veelvoude neer. Ons skryf die veelvoude van 6 neer. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 en 60. Nou skryf ons ook die veelvoude van 10 neer. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ons gaan nou na stap 2 toe. Stap 2, watter getal kom in al twee voor? In al twee kom 30 voor, as ook 60. Stap 3, ons soek watter getal is die kleinste gemeenskaplike getal? Die kleinste getal wat in al twee voorkom is 30. Dis is die KGV van 6 en 10, 30. Ons gaan die volgende voorbeeldjie saam doen. Ons gaan die KGV van 4 en 9 kry. As jy KGV hoor, is daar 3 stappe. Stap 1, skryf jy veelvoude neer. Stap 2, watter getal kom in al twee voor? En dan laaste, die derde stap, watter van daai getalle is die kleinste? Kom ons kyk gou. KGV van 4 en 9. Dit beteken ons soek die veelvoude van 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 en so kan ons ook aangaan. Nou gaan ons die veelvoude van 9 kry. 9, 18, 27, 36, 45, 54 en so kan ons ook aangaan. Nou dat ons die veelvoude neergeskryf het en stap 1 klaar gevolg het, gaan ons na stap 2 toe. Stap 2 is watter getal kom in al twee voor. As ons na hierdie veelvoude kyk, is dit 36, wat ook die kleinste gemeenskaplike getal is. Die kleinste gemeenskaplike getal is 36 wat in al twee voorkom, so die laaste stappie het ons reeds. So die KGV van 4 en 9 is wel 36.